تفسير سورة الصافات أنبنا ولني آية كما أني بيدورو أني ولولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru jumada al-akhiri ni hijra sankalo worona bisunyo mugani konontona miladi nasaraw ka jate bafula ani muga ani saba sankalo folo bisunyo mugani fulanai ambe bako jikoroni gurofula masjid salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا إلى آخر الآية. ألا يفهم مسمين كرتالندو أكو وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا مكة مشركون ويدام بدو alani jinnawche qila doniki baguko innal mushrikina qalu al malaikatu banatullah. Makka mushriku ko malikiyaw yala kademu sawde fasu'ilu faman ummahatuhunna. Uye makka mushriku nyininka ni alaka demuso ni alaka demuso ye malikiya wuye malikiya nunun ba ye jonye. Qalu ko banatu sarawati li jinni ko jinnaw kam muso korotalew ku ulude ka demuso ye malikiya wuye ko jinnaw kam muso nyumaw ku ulude dewnye malikiya wuye. ولهذا قال تبارك وتعالى ninde koso ala ko masami hera kacha akorota lendo wala gadi almatli jinnatu ala ko jinnaw yere yaado ay alladhina nasabu ilayhim jalika jinnaw yere yaado ko mo munu nyen nunun dambi kata alama makka mushriku munu nyen ko dambi kata alama innahum lamhudarun. Jinnaw yere yaado ko makka mushriku be hadari la jabal al-akhirah. أي إن الذين قالوا ذلك المهدرون في الأجاب يوم الحساب لكذبهم. ما نمغم منو ينكم فو جنو يريادو تيجي كم مغم منو ينكم فو يوم القيامة دو وبهدر الله جبلا كروسلي دو لكذبهم في ذلك ويقالوا من تيجي نيني وافتراءهم أنو كقالون تيجي وقولهم الباطل بلا علم anu ye awar kuma min fonni nye kuma fu min fonni nye kuma mi ni kasro doni tubulo yafo ni nye bun kasiri ka tawsiri alay ayen tawsiri minna jinna uyado ko mushriku munu nye ni kuma fo ku be hadari la jamala korosili do parce que ye galo min tige kada alala ani ye galo kuma min fo kasro doni tubulo jinna uyado ko mushriku be la jaba ube hadara ma qiyamani kuma koso. Abdurrahman Shadi alay ayen tawsiri ke munye wala gadi almatli jinnatu jinnaw yere yaado innahum lamuhdaruna ko ulube hadari la jabal qiyama nimmi mat
limanani alay ima ala kelempe bato ibe hadari la jabala la gara korosili do jinnaw yere yodo Abdurrahman Nasiri Saadi alay ayayin tawsiri kadamirin sagi kata jinnaw ndadama jinnaw yere yado ko musiriku fule kam min fo ngalonde do nu ulu yere ma ala bato kala ke kelenye nu sara ube hadari la jabala la gara jinnaw yere yodo me bunkasi yara tafsir minya alaye demirin sage innahum alaya sage kata mushrikin nunu dema munu nyen galo intige jinnaw yado kube hadari la jabala qiyama subhanallahi amma yasifun senya bi alay o kala nawa سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين سبحان الله أما يصفون سناب عليه كبو فينا مشركو باكي كنم من كتو منو نوبو كي ودم بكتا علما على سنالنو كبو أما أي تعالى وتقدس على قرطالنو على سنالنو وتنجه أن يكون له ولد على سنالنو دنكك على بلو وما يشفه به الجالمون الملهدون علوا كبيرا أني تونيا لكلو أني مغجنينو وباكي كم من كتو منوفو ألاكا على قرطة لندو كبوما قرطمي ناكبو كسوبي إلا عباد الله المخلصين استثناء المنقطع وهو من المثبت معنى إلا من فلنية أنكو استثناء المنقطع معنى لكن عباد الله المخلصين mais alaka jonyumaw donc ulu nimman kutu min fuleniye alaka jonyumaw te nimman kutu fo ay illa an yakuna damiru fi qawli ta'ala amma yasifuna aida ila an-nas jami'ihum ni istisna'u nan kwanka ke istisna'u muntasilwe fo ni damiru kera donc ni amma yasifuna nanya sage kata hada madembema summa istasna minhum al-muqlatin ukofe ala nana muqal silem bo ulula wa hum al-muttabi'un lil haqq muqal silem ala ka jonkal silem jonye munun tugura cinyako cinyam min jigina kabo ala fe ala kulli nabiyyin murassal munun limanani cinyaye uyet tugura cinyako cinyam min jigina kabo nabi nyuma kelenkeleka uli mana no ye katugoko nunu de ala ka jon kala silunye nyanye se sinaw ke muntasilwe ala ko hada madum be mankutu munun fo alaka ala sene alendo kaboma wewa fo mununye ewa ala ka jonyuma we uluta la mankutu ni mankutu ye oyede nanya amma yasifuna nanya sagi kata hada madembema men nanya sagi kata makka mushrikun de ma amma yasifuna ko ala sinalo kabo femma ube ala mankutunu munye istisina umbeke istisina ul munqati lakinni ibadallahi al mukhlasina ne ala ka jonkala silon ulute ala mankutunu ni mankutuye fa innakum wama ta'budun ma antum alayhi bifatinin يقول تعالى مقاتبا للمشركين على بافني نابي مشركون نابي كومين فيكو كما نيونا فإنكم علىكم مشركوا أو فلي وما تعبدون أنا أباكي كفين وفين باتو كفر علىك ما أنتم عليه بفاتنين أو تشك مغشفلي كابو علىك شركا إلا من هو سال الجحيم فو علي مغمين دا جهنم دوني كما mana ni mogo fili bantu te ate sega mogo fili koy mogo minu fili bantu do ni ala ya sabe ko ulu ye benyana ma ya fili bantare ka saka kata do jahima kono awuna ka bato fe umbese ko utigila mogo de fili meni o tate sega mogo si fili ay inna ma yanqadu li maqalatikum mogo de be kolo kataka kuma uma wama antum alayhi min ad-dalalati ani abi fili bantiya minna mogo de be kolo katama والعبارة الباطلة أني أبي بطون منون تنيالندو من هو أبدل منكم ممن جوري للنار مغم منون فيلندو كتما أو كالا يمنون دا جهنم كما دي دونك أولو دي بي أو بسك أولو درون دي فيلي مني ألاما مغم دا جهنم كما
mogo fili bantite aw teseka fili koy إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم مغمون دارا تاسما كمولو يجوني على يوم من كتب سورة الأعراف كنو لهم قلوب لا يفقهون بها دسكون بولا موتفها ملكن قد دسكوني ولهم آيون لا يبصرون بها نيو بولا موتشك تشنيا نو نيويه ولهم آجان لا يسمعون بها تلون بولا موتشك تشنيا منو كتلويه أولئك كالأنعام ala ko nunun tigla mo be ko me bagande bal hum adallu nunun filileno kateme baga yereka ulaika humul qafiluna nunun de nyinana ala koko wala donc mushrikun aw na ka bato fe abeshe ka nimmo ko sugu de fili min nin nunun talaka jumate ko fili fa haja darbu min an-nas huwa alladhi yanqadu lid-din al-mushrikina wal-kufri wad-dalalati nimmo ko sugu de ni aya min fule suratul a'raf kono mogo munun nim mankutu sabati lembula de nunun de be kolo kata mushriku ka dinama ani kafiru ka filibantiya komi ala ya fo ayawre kono innakum la fi qawli mughtalif yufaku anhu man ufika ala ko makka mushriku aw be kuma wala aw yere ka kuma ute kelenya de min mogo de be sagi kabo ala tama ka tugawu ko mogomi ni ala ya latige ka sabe ko mogo sagi bagar wata ala tata ayinma yudallu bihi man huwa mafukun mugutilu mogo de be filini aw ka kuma uye mogo munu mogo min nyele malendo kabo ala tama mogo mi o mubutilu mogo mi ni ewa aka ko tinyalenu summa qala tabaraka wa taala munajjiha lil malaikati mimma nasabu ilayhim o kofe aya min bena alaye malikiyaw ayu shanaya kawo yemin dambe katam malikiyaw ma min al kufri bihim wal kadhib alayhim annahu banatullah wiya kafiriya min keni malikiyaw ye anu ye galo min tige kadam malikiyaw ka ko ala kadde muso de do ala bina malikiyaw bariya kabo umma donc ode yato aya mi ambora la ko illa man huwa salil jahim aw teshika mugo sifili foni mugo minye jahannaba do mbagay filibanti o ko fe alla ye malikaw tan walikaw ko o ma minna illa lahum maqamun ma'lum aw malikaw fulede malika shite aw na fojo yoro do de biye ala batola ay lahum ma'udin maqsusun fi samawati malika ba awna yoro kere lende bi bolo sanka molon fulaina wa maqamatul ibadatu la yatajawwajuha wa la ta'addahu ani jo yoro de mu bolo batola jo yoro munu iteteme uluka ute dante mela uteteme uluka ala yi jo yoro mi be jo yoro dala aw malikaw ya la batola ude kun aw malikaw ta kuma aw hada madunde aw malikiya munu fuleni nye malika be awna jo yoro donen do bi bolo sanfelala ni ala yi joye ni be joye ni teteme ni be ala batoye wa inna lanahnu okala nawa wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun wa inna lanahnu as-saffun aw malikaw dobe awna ulube safade ke ala bato kama ay naqifu sufufa fi taati malikaw dobe awna ulube joka ke safade ala batola ala unya mara ku ka bato chogo min be safake ka ke araye ka ala bato anana huje fata bolo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akola ka ciden kola ka tanuna kisibaka fuddilina ala nas bi salas ciden kam manton ala yam façon mantam mogo to kani ko sabay juilati sufufuna ka sufufil malaikati ala ye ciden kam manton ka safan ke komi malikaw ka safatu malikaw be safake sanfe chogomi nube ala bato ciden kam manton fana nan fana be salli ube ambanka kele yoroda ambe safake o chogodela kele fulanna wajuilati lana al ardun masjidan ala yeddugo kolo kanye misiriye
ciden kam manton fule ebe yoro yoro ni salli wakati sera ibe dugukolo yoro yoro ni yere nyate sobe dale ma yoro mi ikam misiri fule kura dagare ka salle dugukolo fambe salli yoro ibolo ni nye fula nai sabana wa turubatuha tahura dugukolo buguri ala bogo a cence ala yo kima sene ya fenye fana ni mogo min be yoro dola bana do bila ete se ka sallijita ibe tayammamu ke bogola ube bana bila janaba bila ete se ka ko ibe tayammamu ke bogola ibe salli ube ibe yoro mi jiti bolon ibe tayammamu ke bogola ibe salli ciden kamanton ala yan fasamanta mogo toka min ko sabai an ka safu be ke ko mi malika usafa donc odi hato hada madun nabe salli an kan ka safu ke ku dafa ko mi ciden nya nyinan fe chokomi odi hato hadisa dola ciden ko awte safake ko mi malika ube safake chogomi wa ko malika ube ka safake chogodi aku be safa folo ubode dafa folo ube gere nyogona no fara wakati mi ube safa wure damina wala anfana kan ka safa ko chogode la safa folo ka fa folo ka dafa ka gere nyogona o ko fe be fulana damina ka fa ka dafa ka gere nyogona o ko fe sabana fo kata misilifa wa inna lanahnu almusabbihun malikaw ko aw malikaw aw be ala subhanahu wa ta'ala uko ulum malikaw be safake ka labatu uko ulum malikaw ku be safake ka subhanahu wa ta'ala ay nistafu fanusabbihu rabba wa numajjiduhu wa nuqaddisuhu wa nunazihu an naqaish am malikaw bakes am beke safade ka ala subhanahu wa ta'ala kala seneya kala bonya kala karama kala seneya kabon naqasi fewma fa nahnu abidul lahu fuqara ilayhi aw malikawde aw nya alaka jonunde aw hataglembe kata alamade qadiuna ladayhi aw banyere majigi ala korode wa khala badul ulama doni ke bawo doko o ma minna illa lahu maqamu malum al malaikatu nuko mo shite awna fojo yoro dolende bi bolo sanfela inna ni be ala batoye konne nyemale tewde wa inna la nahnu safuna al malaikatu nuko fana be safade ke kala baton malikewde do wa inna la nahnu al musabbihun al malaikatu yusabbihuna allah jalla jalla nim fana malikewde nube ala subhanahu wa ta'ala fo masammin ka ba kortaleno wa khila wa inna la nahnu al musabbihuna yani al musalluna do ko konni malikaw ko wa inna la nahnu al musabbihuna yani al musallun ko an yusalli bawye wa yasbituna bi makanihi min al ibadati awa ubesabati ukayoro la batola ala yu bila yoro min ubesabati ukayoro la batola uteboy wa in kanu la yaqulun لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون وإن كانوا مكة كافر تنكر ليقولون وتنكر أباك كافو لو أن عندنا ذكرا من الأولين comme mo folo munun temena kitabu min diruma no nyogona tundira amma kan kaw fanama la kunna ibadallahi almukhlasina ko antum beke ala ka jon kala silawni sani ciden ka ci sani qur'ana ka jigi makan kaw tumba ke kanen ko madefo ko yahudiyaw tawreta jigina yahudiyaw ka chokomi ko injila jigina nasaro ka chokomi ko ni kitabu fana tun jigina uluka komi mo folo munun temena kitabu jiginu ko chogomi ko ulutum beke alaka jon kan silewunye ay qad kanu yatamannuna qabla an tatiyahum ya muhammad kuma la nyine munye muhammadu sani ekanu uma sani ekachi makka kafiruma utumba nata ekachi uma ekana uma walau kana indahum man yujakkiruhum bi amri allah koni mo tumbe ulufe mumbulu hakli jige ala kola وما كان من أمر القرآن القرون الأولى كوني مغتم دولا من بأولو تباريا جمع كل فلو منون تمنا نم مغتم بي من بأولو كفو أولوية
وياتيهم بكتاب الله ني اتigi benani alaka kitabe ko ni otumbe ni ulutu nyosoro ko ulutumbe kala ka jon kala silewunye kama qala taala nimbe ko ni alako aya wore kono waqsamu billahi jahada imanihim maka kafiru kalnani alay ka kalili dambe la injahum najiru koni bagabagali kiran na uluma lana kunanna ahada min ihdal umami koni bagabagali kiran na uluma ko jama kulu fulamin temina ulunya kulu be kanda katemu beka kulu be kanda katemu yahudauka kulu be kanda katan nasarauka ni kitabu tunjigina uluka makka kafiru yennindefu falamma jahum najiru ma jadahum illa nufura metumami bagabagali kiran na numa ama foyi fara uka fobole kabulanye kabule ala kone wali haja qala taala hauna ninde koso ala konni yorola fakafaru bihi utumbe minna tare tumamo nani ma minye chide nye tumame achire ukafira na aye fasawfa yalamun me ala ko jako ubena bwa kalama ubena do waidun akidu ninye bagabagalire geleye wa tahdidun shadidu ani kankarima da min kagele ala kufrihim bi rabbihim ajja wa jalla wiye kafriya min kenu tigi ala masamin ka ba kortalendo wa takjibihim rasulahu sallallahu alaihi wasallam anu ye ala ka cide min galon tigi ala ka tamna kisibaka ni nye kankarima gele kata makka kafiruma ala ko ja ko wajibin aku bena do min bala ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين تقول تعالى ألا يكون مسمى كرتالين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ألا كوني ألا كما وسبرا كاكو نكاد جونتي دونيه أي تقدم في الكتاب الأول ala ya sabe kitabu folowla min yallahu almahfuju ani kitabu munun jigina anna li aqibata lirusuli wa atiba'ihim fi dunya wal akhirati ala ya sabe ka bilade kul laban ko nyuma ko abedi cidew ndema ani cidew tugu bagaw jinya ani lagara ala yen ni sabe ka bila ni te fale fana ni ya ye ciden tugu baga be ima deme ede majjo joyoro la ala ko ika joyoro mi ede majjoy cidon tugu baga ala ye lahiru de tawye ni ko wusura togo kele kera togo sosoli kera togo cidon nu tugu baga laban ko nyumam be di ulu de majja ani lagara ala ye ni sabe kabilade ate sanse fana cidon tugu baga maddeme ede majjo kiddu sun kala se kajo ko mi ala nyamara togo mi كما قال تعالى ودياتنا أنا آية وركنو كتب الله لأقلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ala ko ni ala ya sebede ni ala ya sabede ni ala sheba ya be ni ala de bolo anin ka cidon ni ala ya fanga masade ye ni ala ya masamin de sefenna donc ala yo sabe kabila de ala de ye se masaye ala ka cidon ye sheba gawiye u ka juguka o sabera kabila de وقال أجل وجل آية وركنا لكم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ألقوا والله نألا بإنك تشيدون دمده والذين آمنوا أن مغمغ لمن يرى نألا بدمه في الحياة الدنيا mbu deme jianya na maya inna o yoma yaqumul ashhadu ani dommi sero be joka sere ya de qiyama keneka donc balmo ne nyaayira asabira de ala ka cidon ala bu deme ala ko wallahi ne ala bin ka cidon deme ani mu'mini be wodi ato hari ayawre ala ko inna allaha yudafi'u anil ladina amanu ne ala be nyoni ni ke kabo mu'minu ka bari mo mo ko ni e ko e mu'mini ye ko ima deme ala yilla bila juguye ay mu'mini ya de madda fayla ite mu'mini ye ube ka mu'mini ya madda fa siro lahiru talendo mu'mini uyede lahiru talembe ala ka cidon ala lahiru tawiyede ala lahiru ta mu'mini uyede ku be deme jiya ani lagara aw lahiru tawli fana de mu'mini te be jiya kono fana fo kata jiya wuli ko ka dogode
mais mu'mini te bo jinya kono fo kata jinya wuli u ka dogo de donc mu'minu be yoro yoro u ka dogo chogo ala bu deme de jinya ala bu deme de lagara mo te sula kama taqaddama bayan nusratuhum ala qawmihim mimman kajabahum wa khalafahum donc comme abe comme nimbe comme ala yere ya banganye nin qisa kono chogo mi nin qisa munun te mena depanya tanuhu ka qisa kana foya akelen kelen be ciden cide be na cira ana kan mo munun limana ni ye ala mu deme ka jugu ka wa ala yu deme mo munun yi galontiga ya ala yu demu o ka mo munun yi galontiga ya ku soso ala yu demu ka kayfa ahlaka allah al kafirina wa naja ibadahu al mu'minina e ka lajjen nin qisa temenon kono ala yi kafiru halaki chogomi ka jo mu'minu kisi chogomi anta mina qisa mununa e ka jate mina wulula doro mu'minu temina cide na ka ewa to nyogo ana je nyogo mu'minu ala ye ulu kisi uni kafiru munun tumbe nyogo nya ala ya be halaki wa inna jundana lahumul qalibun ala ko le ka kele bogo kele bal kele ewa kele ha ala ka kele bolo ko ode ye sheba ga ye jugu kale mu'minu ala nya sirnya baga tawhidi tigun wulude ye ala ka kele bolo ye mo te se wulula koy wa inna jundana lahumul qalibun ne ala ka kele bolo sheba ya be wulude bolo ko wulude be se bela mo te se wulula koy ay takunu lahumul aqibatu laban ko nyumam be ke ala ka kele bolo de kele wusura chogo aduru la chogo nyambira chogo minni ala ka kele bogo ye ala kala ka kele bolo ye ala ka jonyuma laban ko nyuma be di ulude ma jinya ani lakhara ala kan ke mu'minu ye innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun فتول عنهم حتى حين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين على قول على كما سبرا كتمه اكجو نشيده ونيه كما جمان سبرا كتمه انهم لهم المنصورون وشيده وندملندو ني سبرا قبل ده كفولا كشيده وندملندو مغو تورا كشيده كفنا ولود دملندو على يني سبرا قبل موري سبرا تكوني وان جندنا لهم الغالبون konni alaka kele bolon ko shebaya ani laban ko nyuman be di uludima ni mpana sebira Allahu lima fujura kabilade nimbe wala la ko fatawalla anhum hatta hin ako chide iko di nunuma kafiri munu fule ni nyen nuyu wala umaso eki ko duma kata wakati ay asbir ala ajahum wa antazir ila waqti muajjal isabali ukatora koro sabalu ka tora kono iku makono kata wakati min donendo fa inna sanaj'alu laka al-aqibatan wa nusratan wa jafara ne ala bina laban ko nyumandi ema ani deme ani ki bange ki korta nonunka wali haja qala baduhum qabba dhalika ila yawmi badri ko ala yenin ko lahidu min fulani ko ala ya bua sirafo ka makono ka bua sirafo ko badri donde o ma bada aida fi manaha ani mimbe badri don fana ko fe o ben nim manana abbe ala ya sheba ya di cide ni mu'minu de makata bela wa abusirhum ekal la melike ekul la me fa sawfa yubsiruna wa yarebena ye afa bi adhabina yasta'jilun فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون أي أنذرهم وارتقبوا ما جاء يهل بهم من العذاب والنكال على قتشيدما أكل لما lamelike nuye ni alaka la jabani ni nyangilimbe min bena jiguka ala mughalafatika wa takjibika wi sosoli minki wi galontigali minki e kal lamelike nuye ni alaka jalla jaba min bena jiguka
ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد نيند قصو ألا يا فويا نكان كرمانداني بغبغاليه ناكو فسوف يبشرون أكو جاكو بنا يكوي وبنا يمنيانا لبن كو جوم نبوسرو وبنا يو ثم قال عز وجل وكفي ألكم مسمين كبا كورتالين أفبآجابنا يستعجلون ألكم مكا كافروا أبي كورتو نكال ألك الله جابر كورو أو هم إنما يستعجلون لأجاب لتكجيبهم وكفرهم بك ولوباك كلا جابك كورتو لا جابا جيغلي ديكا لا جابا جيغلين ويركا نو باك كي غالون تيغلي منك وباك كافر منك نيه وبيري بافي كلا جابا تليا أكا جيغوكا فإن الله تعالى يقدم عليهم بجالك بس فلم من نايم وبي على دمير كأي غالون تيغيا كافراني وبي على دمير ويجعل لهم العقوبة على بدل وبك سبب كلا جابا فوي جنغا كتا وما هاج أيضا كانوا من كفرهم وينادهم كفر مكة كافر وكان غليا من فلان وكافر من فلان يستعجلون لأجاب العقوبة وتمبي قرطو دي لا جابني جنغا كتا كجيبوكا وكان غليا وكافر يقصو فإجا نجل بساحتهم من الله كوني لا جابا جيغنا وكرفه دونغودو na jigna u kerefe dongodo ka jigi yoro la yoro min nu kasuru fasa sabahu lil munjarina odo mogo min baga bagara ni ma baga bagali ni ma me ika sogoma da be kima sogoma da juguma ay fayjana jalal ajab bi mahallatihim ni la jaba jigna u ka yoro la sahat bi sahati kun u ka yoro min kasuru la fa bisajalika al yawm yawmuhum odombe kuma don juguye بإهلاكهم ودمارهم فسكو الدم بكو كحلك لدن وكبرج لدن وقال سديو فإذا نجل بساحتهم سديو كو فإذا نجل بساحتهم يعني بدارهم نلا جبجنا وكدو كنو كسو كنو فسا صباح لمنجرين أي فبالسماء يسبحون ودو يمبي كوما سوغما داي سوغما دامبين كاجوكو كوسوبي اي بيس صباح صباحهم ودو يمبي كسوغما داي سوغما دامبين بيجوكو يفوكا كوسوبي ولهذا ثبت في صحيحين نيند كوسو نانا بواري مسلم لا اني انس رضي الله عنه قال سمعنا انس مالك جيكباما قال سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم القيبر ko ciiden sogoman donna kaybara sogoma jonnade falamma kharajum bi fuhusihim wa masahihim tumamu uboranu kafalon nu kadabawye anuka seneke minaw warawul jaysa rajaw tumamu ye ciiden ni kele boloye usagira sogoma de dro ciiden ni seybawna na kaybara o yasor kaybaran kaw bolendo ku beta u ka forowla tumamu ciden yunu ka seneke minaw nye dabawu ni few o nyaaye ciden ni kele boloye usagira kata u ka sokono usagira kana dugu kono umata kungo kono la tuguni wa hum yaquluna muhammadu wallahi muhammadu wal qamis ubaki kafo ko wallahi muhammadu ni quraishi de fulene nyaunana muhammadu ni quraishi de fulene ba fo quraishi mar qamis wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar tumami ciden ni nye cijenya kabaru fira ko Allahu akbar qarabati khaybar ciden ko khaybar agurjara inna aw ijana jalna bisahati qaumi ni aw jigna mugo kayorola an jigna akadu kono fasa sabahu limunjarina donc bagali kela munuma bagali balime aka sogoma betinya adonde donc ni fana adonkera khaybar agurja donye watawalla ni wokalana watawalla anhum hatta hin ala ko cidema eki ko do may ko to kata wakati wa busirhum ikul lamme kallamele kenu ye ni ala bina janga kata min jiguka fa sawfa yubshiruna u yere bena ye fana la jabam bina jiguka u yere bena do fana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. ينجه تبارك وتعالى نفسه ويقدسها ويبرئها أما يقول الجالمون المكذبون المعتدون تعالى وتنجه وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. ni aya la ala be masamin korotale no a hera kacha abake ka yere seneya ka yere bariya ka bo femma to nyali kelaw ani galon tigalaw ani kanna gelaw ubake ka ko munun fo alaka ala bake ka yere seneya ka bo okoma ka yere bariya ka bo okoma ala seneya leno ka bo ka kuma uma seneya akorotale no ka bo ka kuma uma fana korotale min ka bo kosobe. ولهذا قال تبارك وتعالى نند قصلكم مسمي أهيرا كتا قرطا لنو سبحان ربك رب الإجاتي أكو تشيدي ما كو سنيا بي تيجي على بنيا تيجي أي جيلي إجاتي التي لا ترام على دي بنيا تيجي بنيا من نم مسايا من نم وتشالا بنيا تيجي على أما يصفون سبحان ربك سنيا بي تيجي على رب الإجتي بنياتي على أما يصفون كبو فينا مكا كافروا بما كنتم منفو علىك أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين على سنيانو على قرطالينو على بنيالينو كبو نمغن نونون ككماوما مغن منوني يادانتوني مغن منوني غالون تغلاوي والسلام على المرسلين على ككشبا كتشيدونكا أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة ألا كتشي أبا كتشيدون كجيا عن اللاغرة لسلامة ما قالوه في ربهم وشهته وحقيته ألا كتشي با كتشيدون كجيا عن اللاغرة نتشيدون فنا يكما منونفو ألا كبكما سهل أبي حقيقة والحمد لله رب العالمين تنوب علي دام فين بيتك علي أي له الحمد في الأولى والآخرة وفي كل حال تنوب على جنيا تنوب على اللاغرة تنوب على لا هلبلا ولما كان التسبيح يتضمن تنجيه وتبرئة من النقص بدلالة مطابقة ثم من سبحان الله فو وبمنيرا قال سنيا أني قال باريا كبو نقص في أمة ويسلجم إثبات الكمال ni seneyali fora kafo ana selano kabon na gasifeuma munkan kana abe munyini alla nyini munye ewa nimbe munyira ila fana kadafali sabati alai nan kun na gasifeu nanyu ge kabo alama mumbe munkan kana obe muwale kadafali sabati alai kama anna alhamda yadullu ala sabati sifati alkamal mutabaqati komi minyi ala tanu fana ye ni ala tanu ni mimbe dafali sabati alaye wesal yimu tanziha min an-naqsi ni dafali fana sabati alaye abe minyi raila abayira fana koyka ala saniya kabun naqsi fi umma qarana bainahuma fi hada al-mawdi wa fi mawadin kathiratin min al-Qur'an donc odiyatun nin kofla uben ñogon fede ala yutugu ñogona ni yorola ayutugu ñogona yoro chamana qur'ana kono wali haja qala tabaraka wa taala ninde koso ala ko masami hera kata korta len subhana rabbika rabbil izzati senya bitigi alay bonyatigi ala amma yasifuna kabo fenna uben mankutu munumdo alaka wasalamu uben mankutu munufo alaka والسلام على المرسلين كسب على كتيدون فناي جنان أنني لاغرا والحمد لله رب العالمين تنوب على دام فيم بيتي على دام فيم بالله مبغى على وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس حديثا كامن نانا حديثا نانا كفارة المجلس هذا مدن نيج شجرا يرولا كبروكي ni baro banna na ba fi kawuli ka chari nyogona ube aye nyogonye de ke yoro dola na ba fi ka chari ka bo nyogona duawu dofna na koy kofo ko be sababu ye kuma lankolo munu ni soro sigi yoro la o kuma yi abo o kuma lankono dibugu tushe ka boyla uba fo de mako kafaratul majlis wa yajma'u subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka
ubafo ninde makafaratul majlis ni hada made sigira yoro ika kuma chayarai akera ernyo yoro yo akera baro yoro yo ni baro bena ba na bena wuli ka charnyo gona kelen kanka ni ndo fo ni yere subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ubafo ninde makafaratul majlis ni nyenni sura ewa timmelini abani ya esa sura wore be sebata ayo abese la to qur'ana yere kana ko ka continue ede milti jole ay na sera abato kenyini kale inshallah milti tan ko ni ante sega sura wore tawla subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk تفسير سورة الصافات أمبنا ولني آية كمه أني بيدورو أني ولولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru jumada al-akhiri ni hijra sankalu worona bisunyo mugani konontona miladi nasaraw ka jate bafula ani muga ani saba sankalu folo bisunyo o mugani fulanai ambe bako jikoroni gurofula masjid salamu kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim wajalu bainahu wa bainal jinnati nasaba ila akhir al-aya alaya fo masamin korta lendo ako wajalu bainahu wa bainal jinnati nasaba makka mushriku uye dambe do alani jinnawche qila doniki bago innal mushrikina qalu al malaikatu banatullah makka mushriku ko malikiyaw yala kademu sawde fasu'ilu faman ummahatuhunna uye makka mushriku nyininka ni alaka demuso ni alaka demuso ye malikiyaw ye malikiya nunum baye jonye qalu ko banatu sarawati li jinni ko jinnaw kam muso korotalew ku ulude kadde muso ye malikiyaw ye ko jinnaw kam muso nyumaw ku ulude dewnye malikiyaw ye ولهذا قال تبارك وتعالى ninde koso ala ko masami hera kacha akorota lendo wala gadi almatli jinnatu ala ko jinnaw yere yaado ay alladhina nasabu ilayhim jalika jinnaw yere yaado ko mo munun yen nunun dambi kata alama makka mushriku munun yen ko dambi kata alama innahum lamhudarun jinnaw yere yaado ko makka mushriku be hadarilla jabala laqara ay innal ladina qalu jalika almuhdaruna fil ajabi yawm alhisab likajbihim mana mo munun yen kuma fo jinnaw yere yaado tigi ko mo munun yen kuma fo yawm alqiyama do
ube hadari la jabala korosili do likajibihum fi jalika uye galo min tige ninye wa iftiraihim anu ka galon tige wa qawlihim al-batila bila ilmi anu ye war kuma min fo ninye kuma fu min fo ninye kuma mi ni kasoro doni tubulo yafo ninye bun kasiri ka tawsiri alay ayen tawsiri minna jinna uyado ko mushriku munun yenni kuma fo ku be hadari la jamala korosili do